Newankubadde eby'okukwata omuwala ono byaliwo mu 2010, okubittukiza obuto olwaleero kivudde ku mwana omuwala ono gwe yazaala ate okubuzibwawo abantu abatannategeerekeka bulungi. Omwana yabbiddwa ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno era abatuuze balumiriza nti abamututte bandibanga basindikiddwa omusajja eyakwata omuwala ono. Nanoobu nashuka mu kikomo sitooraho omwana waawe ati omwana natukunda yamutwara nti yamutwara ngaye ati yali kuliya ati yanja mwajyaro bashukateri kwa kanisa omwana ali buwejo tetwaye nangwa kikuru tukole ki mutwara tereke buwejo akugamba omwana hayi. Akawungezi k'eggulo waliwo abatuuze abatuukiridde poliisi okuwaaba okubula kw'omwana mbu kyokka ne batateekebwako mwoyo ekintu kye bagamba nti kyabalaze nga poliisi bweriko kyebimanyiko. Omupoliisi wa kunu atutangire kunuuya kuyatubuga n'omuhanda kuyatubuga n'omuhanda w'omukazi yatugira ngu mwashwara tiine kyanya kirakorwa kutwahika kunuuya tiine settlement ibatwihiraho neki twashobora twagaruka batugambira ngu mwije nikyakare kandi twenda ngu tutambire nk'okwe kyarasa. When this lady was brought, we detained her, we opened up a file. We are still doing what now we are to start investigation. It's not to say that we have neglected the case. Abatuuze bawezze okutandika okwekolera kuba bakolako ebikolobero singa poliisi tekyusa mu nkola yaayo bo gye bagamba mbu tematiza bulungi.